tugiye kubagezaho amakuru y'imikino agezweho nk'ibisanzwe. Uyu muri ayo masaha tuvugana rero imyiteguro irakomeje hirya no hino, by'umwihariko ku ikipe ya Rayon Sport aho igiye guhanganamo n'ikipe ya Yanga Africa mu cyo twise cyangwa se mu cyo bise Rayon Day. 11 b'abazungu. Uyu munsi nibwo 11 b'abazungu bari buze kugaragara, birumvikana neza bataka batsinda ikipe ya Yanga. Ese birakunda? 11 b'abazungu. Umunsi w'ejo nibwo kandi abayobozi ba Rayon Sport ndetse na batoza na kapitene baganiriye n'itangazamakuru bagaruka kuri uno mukino. Mu matsinda barabizi ndatsinda. Gahunda no gutsinda uno mukino kugira ngo bigarurire abafana babigutse neza yuko bahari kandi ko biteguye kujya gukinira hanze y'u Rwanda bagatsinda imikino igiye itandukanye aho bazasokera igihugu kandi bakaba babasha kugera mu matsinda nk'uko bisanzwe. Ibikombe bya shampiyona ndabimaze ari nako kandi bitegura shampiyona kugira ngo bazabashe gutwara ibikombe bigiye bitandukanye nk'uko babikoze mu myaka ishize bahanganye na mukeba APR FC. Amanota 70 nayo cyajya udukipe duhinda. Birumvikana neza yuko rero aya ari amasaha nanone abafana bagiye berekeza kuri Stade Amahoro aho bagiye kwitegura guhangana cyangwa se gukotana n'uno mukino ugiye kubahuza na Yanga Africa. Ikundiro yacu y'Inyanza nako ku ruhande rwa Yanga kandi umuvugizi wa Yanga ari kamwe yatangaje yuko bataje mu kiruhuko mu Rwanda, ahubwo ko baje guhangana na Rayon Sport bakayereka ko nubwo ubushuti bwabo ari ubusanzwe ariko atari ubwo mu kibuga. Abatoza bahora na phone yagize ati it is not holiday. Abakinnyi bahora na phone n'abayobozi ari kiruhuko tuje mu Rwanda ruraryoshye rumeze neza ariko ntago ari kiruhuko tujemo. Bahora na phone nabajijwe ku biryo arya uyu witwa ari kamwe avuga yuko yikundira umuceri n'ibishyimbo. Nako kandi perezida wa Rayon Sport naye yavuze yuko biteguye gutsinda uno mukino kugira ngo babereke yuko nabo biteguye neza cyane, kandi batangaje yuko biteguye mu mpande zose mu buryo bwo kwataka ndetse no kugara ndetse no hagati. Ari nako kandi basinyishije umunyezamu mushya wakiniraga APR FC. Umuzamu APR FC yerutse kumusezera mu misi yashize kandi yanayifashe mu mikino igiye itandukanye mu mikino mpuzamahanga. Yanagaragaye ko ari umunyezamu mwiza witwa Pavel Nzira. Binagaragara yuko muri uno mukino bashobora kuza rwose kumwerekana nk'umukinnyi mwiza cyane cyangwa se nk'umukinnyi mushyashya. Ari nako Bigirimana Abedi kandi yagarutse nka kapitene w'iyi kipe, ari nawe urabuha wambaye igitambaro kuno mukino ugiye kwihuza na Yanga Africa.